Speaker Khongain Kalo in Rolok Mai. Hey, kan speaker le kan deputy speaker hi dar ni le chan ve hian tel na tur poi mo an neya kan deputy speaker phei chu kan zinga om to lova chuwang chuan panel of chairman ni na in kan member ten rem anti speaker in remati chuan chair hi khongain kan in thlak lok theiam tun tum Mizoram Assembly budget session chu mi puin an hlut zuala atluana clearman lo te poin angai nom zualai tal an fu thin chu ani hi kumsang ni somni pali mars ni sari khan Mizoram chanchina thil thleng jen lo avoi khatna ni ariata thlenga chu mei che MLA nula Baryl van ni sangin assembly ro rela kai ruai kha ani budget session kalme ka ningani khan speaker le deputy speaker te chu te tur poimo tak lo thei lo thil an neya wangin house ro rel kai ruai tlon theidin muna anding lowa deputy speaker phei chu nulama mu tur om to lo nge speaker la in chohnudar ni le achan ve atangin atel nge na program poimo tak aneya wangin achu angaya anni pani anrem chan tak lova chuan ro rel na kai ruai tu atana arwa thei tu tenan ruat panel of chairman Baryl-i hian chairmanship la in Mizoram sarkara ro rel na sang ber hi akai ruai ta ani hetianga mei chain assembly ro rel akai ruai hi Mizoram avoi khathlen na ani mela tina kai ruai tu hi nula a po kumsom thum pahni mi lek thlathum tha chau MLA lani ani a ala kai ruai jmm le ngala mitala lo thei lo ani Baryl-i hian speaker thutna alu anu lok hian mei chi an la thut lo wangin pi chairman kan ti mayanga ti fu kan tam don nge ti fu lo kan tam don a hriat lowa ti sual pal a om point helai mun hi aza oma wangin fiam thu nan le hun khoral nan mang lowila a tha ange ati nge mi then kha chuan Baryl-i khan ro rel kai ruai kha adi le mo an lo ti man ba ka pi chairman ti te kha diklo hul huala an ngaya ma se ani lem lo speaker achu atul to a chu wangin Baryl-i hian thil ti dan phung formality zomin ro rel kai ruai tu in thak thleng kha arota ti dan tu reng zo kani tin India rama vai ho English phu job chairperson ti kan man fo wangin pi chairman ti an man khan thren khat nui alo za a ama ero chu chairman hi ni na designation ani a ro rel na kai ruai tu chu tu po ni se a meya pa in chairman an ni mai sap jiding British Parliament po an mei che Prime Minister Masaber Margaret Thatcher kha Mrs Chairman ti in an ko thin khatia chairman thutna Baryl-i a han thu hrim kha a mu noma mitatlaya a che sualang nge a jai hoivia wangti ril ruwa oma a mele a in thuam na ba ka a che zia in alo zir boka ramzau taklal nu a angkhop mai chairman thutna alu anu a thu sei tura a ko masak ber puze je apo alai de uru tin a hriata a kai hruaina hnuaya ro rel kha puro bat ro moyan nuama ti berin alang thung ni Baryl-i hi tuntrum MLA te jinga naupang ber ani baka meiche MLA kan nei to te jinga naupang ber ani boka wangin atlin limpo khan national media ten an zui na sabika India rama thu thar the dar tular hau hi chuan achanchinan jiak vek hriatero an hrethuilo atlang pui chuan meiche mel thadeu hian thuak lama mal somna an dong klem thin ti ani a ani vek lo zia nem nge tu chu Baryl-i hi ani a mela in me tluk zetin aril ru achaka athua ka fim ba ka a injir pe hle ti athu soya tangin a chiang a mui mai in vuadan te hi adik thap big tarmin pun ro rawa a in me big ema ama hian du thu sam lo lai awang khop mai a chang chuan a mui hi a porma ma em o te kan han ti hluai tak na a hei ai hian por lo deuh se kan ti le chuang bia si lo a chuan ti ila chu chuan thulaya tan ber ome khonwar tui pol ma lek kumsang ka jakwa som kwa pakhat February ni somni pariada piang ni in kumsang ni som panga atang khan radio jockey na athok tana a ne so le zem awangin hei mitam takin kan mel hriat chho tan na ani anua TV presenter ni in a huanga zawa tunge ani soingai lo khopa tlang hriat aron ni chhota ani kumsom ni pathum mi lek ni chungin kumsang ni som pali khan North Eastern Hill University Shillong atangin MA History azawa lunglei le thenjol in kar kongpuya kongkhwar omza zet pasal tur muma se maltla thlangzui zelin kumsom thum a man tran
kum sang ni som ni pakhat khan ala dai ngai lo lam politics alu chilta ani Aizawl Municipal Corporation in Thlana Ward number 19 atangin ZPM cricket in Thlantlin ania ZPM alu ma hian Congress Party chuan somin azom man trap ni in an soi nge azom talawero ati fu hleang ti chuan kum sang ni som ni pathum MLA in Thlan khan Aizawl South 3 biala dingin bial to MLA ni lai le tlingle ngei tura an be sei professor lalnun moya chu vote sang khatzali som pali la in ania chen na ngai lo rama a cheng zui ta ani Aizawl South 3 hi Aizawl mingpu bial rawa po thingtlang bial ti a soingam ni in tun ma a satek bial kan ti kha ani bera an campaign awla po khopui bial dang tenen chuan ain ang theilo khatia Congress ML hlui PKS thangale asangoi zone pui mi sang ni donin ZPM an hanzom huk khan Baryl-i bo ruak hi a thraman viawa atlin po abei om viau Mase PKS thanga zui tu zaruk chuangin ZPM chua san thuaya MNF an hanzom le ta ka khan adin mun ader thong le ta a mithren khat phei chuan ain hnuk dok du mayang a anti hialani Mase pathian rin chanin rim takin theitop chuina campaigna MNF palian titla in tun hi athleng ta ani Baryl hi nula no chik chek a ming puma an kova lip duai thei tu rangain mithren khat chuan kan ngai mai thei ani teu lo kumsang ni som ni pathum mars la a lunglei municipal council in Thlan poimo tak a omdon khan ZPM star campaigner te jinga telin Dr. Ma Thlana tenen athlatel te meu lunglei an thut chila a se helzia kha pui takani atlang puin jingdar saria street campaign an trana nikhata voice sari te thu soin an trul zual ni pheichuan jandar som pania te janri an eiman ram thin hetiang zong a hian engma buaina anei lova abula athian mi pa te ang khan a theya pachang beu takani LMC in Thlan kha Mizoram puma ZPM vortu anu zela andin munril tu le MLA in Thlana sarkar na an siam zui tang na chan lian tak ani awangin Baryl-i hi ZPM sarkar theina na an mi poimo Mizoram pum suar tluana kalphung thar mi pui sarkar tlang au pui tu ania an mi poimo top kho kani ani hi omlo ta se ZPM hian hetiang hian aminol pui vote an hui kher lowang thu a soi jing hle na in tongkam che sual anei meu lowa pathian thu ani emo mi hring lam thu ani emo a thu soya achiang ma a rebel zel MLA ta na Thlantlin ani hnuloka India Today in an komtrum khan kan zirna kalphung siam that adu thule anau panna in ham that na athlen jok abe sei thu soin kalanau pangin kazuan alazanga thilthar ma chon chang na kala nei liana hei hian min puyang ti in mei cheta na sul su tu ani thei abe sei thu asoi bokani kha keini lo soive du ai chuan assembly house a chetla hian achung chuan zia atar lang chiang zo kinalanga chu wangin tu hnaya a thu soi thren khat lo thlir ho don to ila mizo tlangwal an mel that lo po ngai tu man lek lowa ko puyata na ramrong bol thlang tu Baryl-i chetla mutu mitchu mitwan nei mit ni hlo tak ani phot mai hello mame speaker khongain kalo in rolok mai ei kad speaker le kan deputy speaker hi dar ni le chan ve hian telna turpoi mo anneya kan deputy speaker phei chu kan zinga om to lova chuwang chuan panel of chairman ni na in kan member ten rem antia speaker in rem ati chuan chair hi khongain kan in thlak lok theiam thlak ang miang Kanin thlak lo ka ke che la pek lo next le kan discussion kan chun zomanga chuan live muna hian panel of chairman dangte an thu to thina amaro chu meichia an la thu lo wangin ko dan tur kha address kha boilo na turin
P chairman enti mayanga hoin chu ti fu kan tam don nge ti fu lo kan tam don a hriat lova ti fu tura in ngai ta ila tin ti swal pala po in helai mun hi azawma wangin fiam thunan le hun khoral nan banglavila tha ome le helai hian list sa oma min shet thiam ula hetam yang hian kan kalanga tin ka thut pui ni boka kan du sak ngal ringot mayanga puje jelal bek luwa sau te pui bial to kan so manga chuan adot angje kan kaldonia P chairman kalome evenia minister pusil soibunga le UPC vanal ruata le pi le lom ome asom pakana soi turin hachek bial tu pu Robert Moy roite ro somang u P chairperson P chairman ti turan mi khao ti devin kasia P chairman hun tatak min pe kalom hle mai ama sai nei kan chairman hi a chairman la ya ka thu ka soi thei kalom khop maya an mi thar ti me la tun lai no pang kai ni ta ti ni putar tan chuan no pang maya kan ngai khan ya anu te zai lai te anu thian nu te kan thiat khan ni te ya chu wang chuan a chairman no nuai thu ka soi thei kalom hle ni I was South Sea Bill to be Baryl-i sang so Deputy Speaker Kalome Huna tam silova chuwang chon dimana alut ngal mai la Minister Pusila soivunga demand number som pakwana hi bulchan nan kan manga local administration department ania hi rural area omte ahwam chin te tan chuan kan in pui diktak ania politics strong kama kan mantrin kan ipte pui ban na kan ti ang tak tak kha ania apoi mo khop maya ta hian viable che zani le pariat noi sumthum pakhat le singli ronda chwa ania a om khop in ka sia a chan chu ni china kan ngai thak ang khan e khotlang nu le pa engkim ngai tu a thok tu kan VC 10 VC house te an mamo em a then chu khochen khata chon la nei mi alo te po ania tin a thena chuan atlabal em a siam that ngai lai ni a rampum en hian lai hian tho tu le pek chwa tur atam don ti alang reng maya tin chuba ka chuan ei LED building mun sang sanga oma kan bial chunge ya po khi muifang nuam tak mai park nuam tak chunga khian building kan nei ve a king te po khi a ong rop to khop maya a en kol tu te po ni zan lama din hun te kan han zot chianga siam thata chei that renovate angai zia te po kan han ria ani a chunga tan te po chuan aron chuak zel tura ngai la tin 15 finance commission atanga hemi RLB direct lut khachu kan hre thona in hemi abak zung rikasoi ang khan thing tlang biala chuanin hei hi kanin nga na pakhat ania achun chu minor works kanti step siam te railing siam te retaining wall siam te le side drain siam kanti angte khang kha ti tur hi ala tam khop maya bial chung chaw ni lo rampum en hian maba kan nga hle ani ti achiangin ka ria a chunga tan chon minor works hi kan ri ru lamin alo du tho deu nge ni atlem lamani ang ti kan hla khop maya ma sila bultran tur chaw kan ni a chuwang chuan kan han mang tak takanga mamo angin nakin lama te po a figure te po apung chau tura ngai ta ila a tha ome le chuan demand som ni le pathumna art and culture a hian viable se som palin wai somnga pakwale seng sing ni alron demand ani a hepo hi art and culture noya kan enkol ho hi kan ngai to wangwang hian ram mel lanna ani a mikhwal kan nei chang tele ram chung mi vek te poina mun ma han tlo tur kan nei chunte enkol tu te ani a lai po hian ri ru in thanem alo ngai pui khop maya kan bial chunga te po falkona son zo khwa oma song te po so ani nate ani phung te ti bo chuang si lawa han develop acha kom em a tin chulo po zol pala le twal vungi than tlang te po kan nei a song te po so amun ma han chei bola soi ang khan originality bo chuang silawa ma han lak theina tur tam taka oma song kut thak nan te po son kan it kho patin kho sang sanga mun ma lutak tak historical place kan ti ang chi te tam taka omang chung tan te po chuan
he demand hi athatok viawin ka ria le chuan hemi ba ka hian ka sibuta lungte po ala oma hin ron tlo tu te point tamin ka ria ta chip lam te po so song te po so kan minister tin khongain andri romilo da saksela kan kal zungzung ange demand somthum le palina animal husbandry and veterinary hian pu deputy speaker hei hi soitura tam khop maya bible che somsari le noi somle jengsing sari le sangria tani hei hi poimo le ingashia bikin ran vul tu te kan ri ro lo oma vok vulani emo bong vulani emo ar vul poni sela malak pui ngai tran lak pui ngai ni a tin athok tu te an quarters te po ama khan soilan ani to a khang te po kha tran lak angai khop maya chia tele siam that ngai te sak thar ngai te tam taka omani vfa te omna tur tele asang sang te po ani ang hei hi apoimo khop maya tin ran vul tu te abik takin ara hian har sanna kan nei na sa khop maya hei thani chung re lo te kan omve chungin kan han chui chianga acho te le aron lak lu dana te an hel na gate te nen lam te kan han chui ani a tin trade and commerce ani lai khan khata thok to te le pension to te pensioner te thlengin kan va be pop ve a tran lak angai khopa hemi kunga hian kan minister po ka ngen dua ama hi kan ring to ka heng technical kan ti te le dan manga malak na zong phena hian political will a omangaya chumi turatan chon kan minister a hian bial te le rampumin rin na kan ngata beise na sang tak kan ngata ni ti kha ka soitel du a thei patop min chwa puise kan du tak zet ani te chuan chuba ka chuan pu deputy speaker the Mizoram Agriculture Producer Prohibition of Movement Order 1999 hi oma hemi manghian kun na thok tu tele ran vul tu te po abuam te lang chu an ham that na tur te ngai to pui the ani a he dan tlo chan le be chan te po hian kan minister le a concerned department te po hianin ma min lak pui se kan du tak zet ani the chuan minister pu pc vanal ruata dimana kalutanga ta hi chuan ka soifak lawanga diman somthum le pakhat na pu deputy speaker agriculture chungchang hi han soi ga du'a viable che zani le pathum cheng noi som pasari singkwa sangruk ani a hei hi kan ram nuk kan ti te po aniang chu kan in nga na ani a chuwang chuan apoimo tak zeta adima na hi a om viawin ka ria a du sak theni pheise chuanin du sak le zwal te pom phua link road kan ti economic road anga kan ngai theite po rampuma malang na tur tam taka omani ti kan ria kan bel chunga po amingin kan soi seng lova ya khoming kan lam seng lo malang na tur tam taka om ti hi ani top mai chunga tan te po chuan ri ruin ruang manna alo neya tin nia thai thar le tur te po ri ru lo oma he hun aron ni chautan me ka khanga ta na kan man tur te le thil dang sang puimo agriculture chuan a huam thui si a kan ramina kan eizong tu te na kan in nga na berani a tin ma po khan pu deputy speaker zona te po kan lo zot to a hemi wholesale mun pui tu rakha khang te po kha kan soilang to ani kha a thei phei chuanin kan bial lam south tree lam so thai thar chuak tamte kan nia kan potential en po in kan phu ve viawin ka ria solai te po son aizola changa bazar na lalu tuklo ani awangin a wholesale na mun kha minron ngai to sakse kan du khop maya thei to atheyang to kin bial tu po in ma kalola anga mun ma te po kalo enve ange tiklai kha kan demand tel ni sela he demand hi pum pui en hian agriculture cooperation irrigation and water resources hi a omin a thatok le ani ti lai khakan soitel du ani the chuan pu deputy speaker demand number somni palina minister pilarin pui chan pual hi kan soing hi health and family welfare ni a soito ko omdon lova mara chu kan minister a rin na kan ngata ani hian tak tak in a thokang ti kan ring chuwang chuan voina hian soivak angain ka shelova amaro chu thil pakhat lek kan soi opani khatlek ti te ang postgraduate course hemi md le msc thi mizoram ina kan nei hi manipura exam thina ni a maro chu heiram te lo buaya engchen nge a buai don engtika nge fel don kan shelova heng te po hi kan minister te po hian ngai tuanan seng to tura kangaya pg course te po hi ti dan te omzel theise kan du khom maya tin kan minister ne na hian ka thlen nguna ani pon kangai poimo ti hi asia ei
engtiziange ka hretsia lova pathian rel dan te po ani mai theya ge mani lam thiam lo po ani mai theya now pai har satte mizo zinga kan pung zela IVF ti a ramdanga kal chua ka inseng so tam tak kan omani chung chu ke mani kan rama nge hian IVF specialist te po kan nei ve a chuwang chon an dan mun ma buat sai hi kan du khop maya IVF hi level 2 ania asang lu tuk deu emo kan la thin lo ani puin IUI tal te ni sila chu mizo IVF a chowa ICSI a te chole te po kha kan du a kan lo zir ve na savia maya he po hi kan thei to pin kan minister hi kan lo back up anga ani po in ruang manna ani in ka shria a eng emo ministry tur nei tur ka ngai na kina po ron react se kan du khop maya kumsang ni somni pathum le somni pali khan RTI kan zo na chuan hemi IVF ti te sarkarina a refer chin chau ani chu MR bill an ron bill za ti hi cheng nuai som sari singa le zariat le somriat patni atlinga chu chu kumtel hian apunge moti mai turani a sarkarin sum kan cheng na sa ani ti layak ha toite in pu deputy speaker kan tar lang le du ani Dichuan he IVF center ART laboratory antimaya he hi din the ni chuan sarkar ta na sumlak lu na tur thatak ani a din RKS fanatan te hospital fanatan fund generate na thatak ani ti lai te kha kan belle ni sela demand number somni pakwana le somli pathum na hi ka soi zum maya nga heta po hian kan hu a he viable che zani somli pasari te le viable che som pathum chuang ve ani a hei po hi tangkai taka manani nge yang ti kan ringa chanchu an kan waris lampang te siam that ngai kan nga women and child development le ri lo do ni se ti tur kan nga ma ba kan nga si a chuwang chuan asuma hi zai taka kan man thei poimo doring ka sia a tourism ni se department inaram kan nei en kol tur tam tak a omboka tin malak thar ngai lodge han sak thar ngai te le thil dang tam tak oma hei hi chu ni china kan soi ang khan art and culture ang tho khan kan ram mel lan na ani awangin kan sei moi kan thuam thata potential kan nei na te bial chunga poni sila kan soi to lungleng lal inte tin hui fang park te tlang te sial su tlang te le mun sang te po so develop nan man thei ni se kan du tak zz ani ole engpo ni sila he demand thatak tak mai alo luta hengte hi apoimo veka a om vek maya chuwang chon tangkai taka man ani theinan karon pas ngei durin karon thlopani pu deputy speaker kalome turen pi Baryl-i vanai sang zo sa 3 bial tu zom tak lo somang pu speaker kalome kan ram nei chunin ma ason zel theinan thlirna sang atangin ram le mi puite chanvo tur kan soin kan ngai to home me kani a heng hun poimo hian kan thinlung hian ram ri kham lo se kan pol rong le ni na tin kan ngai to na ruai koi lo sela phim tak le lai taka rong kan bol sak mi puite mangai na nen ro kan rela hei hi apoimo zia she thar le theu turin members om tak tak te kan som masa ani ikan budget guiding principle hanti maila atir bera khan paragraph masabera ron langa hian point ni leka han comment ka dua pakhanna chuan inclusive development chungchang hiani a 11 5 years plan kumsang ni pasare tanga sang ni le som pani chunga kan nei ta ka khan inclusive growth hi thupuya anlo mang to a atila hian keni state a chuan kumin budget hi inclusive development a om theina tura atak taka malang na le ngai poimo a kan nei masak na berni in alanga hemiti chiang tu chu gender budget kan soita hi ani a hei he voi khatna tan budget a kan mu a hei hian sarkar ti tak tak ziale kan na tho dan turte atak ramat hen dan tur zia te khovel mo min pho chwa sakni in ka ria a chuwang chuan khalai kha soilo theilowa ka ngaya tin appoint ni na chuan sab tonga tam deu le ka min lo she thiam ula realistic kan ti de transparent kan ti de financial management le accountability chungchang a hi han soi ka do a budget voi tam tak phar aloni to thina kan rama hian ma se fiscal target chi sang te ti hlotlin a ommumal thin lova alo soi to angin lan moi tumna wanga budget estimate siam ani theimayam ti te po lo rit ngun to hle ani kha chu chuan akum lea budget phar ani huna nasa takin budget revised estimate manga siam that angai thina summan to athara supplementary demand for grants manga pas ngai tam tham tak aum le nge thina ni hei hi responsible government kan ti mai
in nga na tlak sarkar rin tlak sarkar dan tur ni in ke chuan ka shelova chuwang chuan hei kumina po hian nikum lam budget a phar to sumin dailona supplementary demand for grant viable che sang thum zani som kwa pali point pakhat paruk zet kan nei le ta ni ti kha kan mu in kan ngai thaveka heng hi chan tam tak chu a om nge yang ti ka ringa chumi kara chuan a chan lian per chu nikum lam budget estimate ani laya atakram ngai to na kan ti don nge ni realistic thinking kha a om tok lo wanga ni them o ti te po ani a eng po chu ni sela estimate digzok langtlang zok te hetiang nei tura chop chwa ania ngai to ana sen an ni tele wai sen na lantir ani hi thilom om taka ka ngai ani pu speaker leba chungchang hi toite in han soilom ka do a kan leba chungchang hemi a leba tling khom kan ti outstanding liabilities tamlutuk hi sarkar tan mual phona le financial management a lo chamna entir tu ani a leba nei lo thak phei chu thil om theipo ani lowang amaro chu sarkar tha ina atum tur chu kan sum de chu kan GSDP atanga chudin kan leba hi atlaniam turani ti nichin lama po kan ngai thato a chu ke poina ka stand ka point nge tak ani a tin a fiscal responsibility and budget management act sang ni paruk amendment sang ni som ni ina road map asiam dana hian kan leba azat tur hanti maila ol samzongin hemi tarlan hi soiga duwa number atam deuh hleka kumatam boka minlo shethiam ula sangni somni atanga somni pakhata khan zazela somthum pathum point pakhat % in atar langa somni pakhata tanga somni pahnia zazela somthum pani point paruk ania somni pani tanga somni pathuma zazela somthum pathum point pathum mania somni pathuma tanga somni palia zazela somthum pathum point pakhat ania somni pali tanga somni panga hian zazela somthum pani point riat in atar langani hei hi sarkar kumkal ta te khan tuna budget speech kan mu angin zazela somthum pasari point pariat pali kha kan labor zat kan labor ratio kha ani a tin nikum chau po ni lo ministry masa te po kan lo chiar kan mu ang khan he road map hi ti hlotlin hi ani ngai lovin ka shia a amaro chu tun budget a chuan pu speaker I phalna in budget speech point rukna kan mu angin nichina act ka soitak FRBM ti na toy zong in kalam mayanga target aya niam dai zazela somni pakwa point pani ni tura base na aloni ta hial hi thilom om tak ani a ti tak ne na ne na kan phuri ti niam zel tura ma kan laka atak ram kan thlen chho zel hi anga hlel om tak zet ani tin pu speaker sarkar tha chuan uluk takin sum amanga mi pui phuri ti pung lutuk lova sum mu dan angai to tur ni in ka ngaya kimani bil sum de chwa hi zazela somni pani point somni pakwa zeta apun chuan budget kan hu angkhan speech kan hu angkhan viable che sang ni zali somthum pali point pariat pakhat zet aloni don ti nani a hei hi kan total revenue receipt atanga chutin zazela som pakwa point paruk lai ani don ani pu speaker I phalna in budget speech point lina hian kan sarkarin chhia tam zok mutura malak na le ara chwa tur tax revenue punna tur hi chiang takin amua asia a hetiang zela kan kalchuan kan sarkar hian kan ram momo tam tak kan thok chuak thei thuai don ni in alanga hei hian ahong tur chu mason na tho na tur sum tam zok sor sang atanga kan nei theina kong zau zok aron hong dona kong aron zau tial don ti na ani a tin tho chwa konga sarkar malak na ra chu pu speaker I phalna in point nga na khan chiang takin alo lang ngal boka revenue surplus viable sezanga somruk pali point pakwa panga nei thei tura be seina kan han nei te hi thilom om tak ni in ka shia tin pu speaker ram pum anga chanlak ngai na lai pakhat he budget pharna thu soya hian malak na tur zinga aron tel hi kalom le a pu speaker I phalna in point somthum le palina khan kan hmua zirna siam that chungchang ania quality education system nei tura malak tur ti ania helai hian education tana sum da zat apunga hi
zazela somni le paruk ni in higher and technical tan hian zazela somthum pani point bial pathum ania zirna hi investment ani ti kan chiang tlang tura ka ngaya no pangle thalai jok ten kanram budget anlo man ve theina anlo enjoy ve theina ani awangin ngai poimo hi a om hlein ka sia a tin zirna ta na sum le pai kan sen hi kan hne na lo let le tur le nakin zel apwa kan budget tipunga ti cha tu tur a thazonga tipung tu tur te po alani don hei hi chu kan ram aru rel tak tak a backbone tak tak ani awangin he malak tum na hi tha ka ti tak zet zet ani tin pu speaker hei hel chung chang kan soya azong zong hi soi ve ka tum lova amaro chu CSR fana chang po in mani deulok February ni riat khan malak na an oma kan health minister in ma an la a kan rama hian lung thalote zai ngai tam takan oma amaro chu zaina tur nei lo in en kol na tur nei lo an oma chungte tan chuan free medical camp te buat sai ani a tin zai tur mi zathumin entira khan zachuang than ani a tuna po hian zai tura malak mek ni in anin thon chuak to hlomin ka ria a chutiang te chu mi har sa jok te tena atak ram an lo enjoy theina le an lo chhor theina budget kan han nei te hi lom om len ka ria a khlai khan comment tur tam tak om the ome amaro chu ka du tok don nayanga pu speaker an soi thina a soi hi ola atakati hi aharani ti te po kan ngai tha a ma se voina he house zone taka through te hi all samchina rorel tur kan nilova har sa deu ma sela hu phur om dewin lo khir deu thin ma se kan thiam na le theina hi kan tum na le in pek na ne na atran kop chuan tumna a om chuan konga omani ti hi kan zo tlangin tluang takin he sarkar hi chu konga chuan akal ngein ka ringa kan budget speech ngai nom takhi ataka chantir turin le mi puite tan mason na malsom na thlen tura dik tak le langtlang taka manzel ani theina turin ka thop na le ka du sakna ka hlan ngalani e pu speaker kalome So trivial to members of tak pi Baryl-i sangilo somang pu speaker kalome voina demand soin ho na hun thatak mai kan nei thei he amimal takin ka lo nga lel em ania ka shiat swalo chuan he session chung hian tugina start question ka zo ba khat bial thil kap zo ba khat chu kan phak ang to ka kan shiat du te kan lo zir ve le kan lo chiar ve rampum thil kha ani deu zela chuwang chuan he minute som chung hlutak toy tak si hi chu bial chung ta na man tangkai le hlan ka du a heti chuan apoina kan lut ngal char charanga demand som ni le pangana PHE hi kan insorbing dewanga he kan biala hian tui harsan na kan nei tam khop maya amaro chu harsan na omrol hian a solution hi a om ve zel boka helai han tumna om chuan konga om ti te po kha atak ram chang thei ni in ka ria a te chuan a problema kan ria to wangin a solution lama hi han soi ke do a hey changte Louis sumsui bula so na oma so the tangson pam tura hun masalama po khan ruang manna a om to a amaro chu sumle pa in dailo na awang te le eng emo wangin ti lo tin lo zinga atil lo maya apoi kan ti le a he hi tun sarkara hi chuan thar tho theini sela chu ba ka chuan ti lo tin ngei theini se kan du tak zet zeta a chan chu sumsui tanga pam chho hian a khob then om thiak te mau buang te lungsai te awachom theidona he hi stage 1 a ania te chuan stage 2 a chuan muifang lama hian a pam chho theya muifang tuize ma tang hian a kho then om lam cham ring lam chip le choi lung te gravity nan pe vele theidona ni chu chuan khwatena harsatna tuilam harsatna an nei te na satakin asukyang don ti achiang reng maya chuwang chuan he changte lui pam hi ngen ngol takin ama sabera kan soi ni sela ti chuan sumsui kho chung big soi ka duwa ta hian ekan minister te ten min lo shiat pui sela middle school bula khian thir tengki kan ti maya tui zemanyang chu hemi tuin da khol na ania chu au patoa a cheto em maya chuan hei lo hi man tur dang an nei chuang box si lova tin middle school bula omani wang hian zirlai nau pang emo ta zirtir tu tele van tlang mi puinu le pa ve wak te tan hian a him lova engtik tun nge ni hun rain au te nuwa chemai thei din muna ding te po ania wangin hei hi khongai takin department ten bin lo shiat saksela
han ti vochiat ngon donila tui da na tur kha da khol na tur kha dang om chuang bok si lova ti ngai na wang hle a concerned department te minister ten khongai takin ranglamin min ngai to sakse kan ti heng po hi ngen ngol takin kanan soile ani te chuan ei mau buang ni chin akan ka soi kan official te hian an chiang khop maya mau buang hi trung moi lo ni lo se tui lama hen an har sign an khoro em ani ti hi official te pon an phalowanga chuwang chuan mau buang a hianin tran kan lak angai khop maya an khobula lokson tui riwang lui hi pam mai tura oma hei tui pam kan soi hian kan rilruwa lo om chu atuya kha pam thei turin anara thato kem ti te po kha ania tuna ka ron soi bik hi chu zir te po an lo zir chian to proposal concept te po an lo siam deu to te ani loma wangin heng hi chu pam thei ania kan ngai te ania wangin voina hian atui alui pam bi ka kha kan han war deu ania he tui riwang hi pam thei chuan mau buang te hian niang nar zokin har san na nei lovin le kho thenominan lo pelo ani po a buaina nei lova tui an nei theina turania wangin hei po hi minister le department ten khongai takin min ngai poimo sakse kan du hle ani te chuan samluk hailam hi kan soinga hei samluk hai le sia su khi kho lian tak mai ania acheng an thanem ema maro chu tui hi combined scheme a pek alania wang hian tuna in alo thanga mi an lo pung zela ta hian tui anin dai lo na tui har sat na apung na sakhop maya hei hi ati zia om thena tur chuan samluk hai bula hianin tui warung lui pam tur a om vele thunga tin sia su ka hianin poi lui anti te le hemi engeni ming pakhat kha o kham hnuai infin na lui kantin ka ria chumi te po chu a oma chung te po chu minister ten khongai takin min lo shiat saksela atrul angin ma min lak sakse kan du tak zet zeta tui hi chu kan ria alova kan om theilo ania wangin kan ngai poimo zinga tel lo theilo wani tin khosang sanga hian JJM scheme kan bia chunga hian kalpui ani a chunga po chuan hei kan ngak hlel deu nge ni ka hrichi alova ari kan ti to khop maya henga te po hian khongain a thok tu lamten tran han la le deu sela kan ma mo na te min hriat saksela ya man mo theya azo ma thei chuan han zoin han ti zung zung sela ataka chhor kan chak to ani ti laia kha kan soilang le du ani tin hekum sang ni som ni le pali a kan om to a ti chung hian tui connection nei lo mani ina man tur her ho theilo tam takhi kan la oma hengti po hi keima ni lam mi puila mina kan ti ve tura om ti chu kan ria a chu ti rual chuan department tenen tang rualin in lung rualin thei to pa mala khi kan du a tui connection hi tun sarkara hi chuan anei vekhi ni to se kan du tak zet zet ani chuwang chuan hek po hi khongai takina concern minister in min lo ngai poimo sakse kan du tak zet zeta hemi demand sum thum pani na le som thum paria nei kan soi po lok mai nga horticulture le RD hi ta hianin lungleng wana khwanin hei liap pui phai zol kan ti mai ram thade mai hi a oma maro chu motor kong hi ala tlang lo wangin kilometer khat le achan ve vel lai angaya chumi nuwa chuan alui tuya khu lak theya hei hi chung ko zahni velin eizon na tan niang nar takan man thei tu le aizol lama po thlai thar niang nar zo kan ron pek theina tur kong poimo le lui poimo tak mai ania wangin RD changin ani emo horticulture changin ani emo atheina na changa aranglama minti hlotlin sakturin kan handilin kan demand ani ti chuan demand somli le pangana a hian kan nga khop mai he kan bial hi kan hriat angin Aizol district ania khotam tak in ron paltlang thina hantlan thuak hi chuan a tha thuaka maro chu hantlan cheta han en chian hian a thalo lai le siam ngai lai hi tam em maya heta bi hi chuanin widening le hemi SMBT kan ti soiling metalling blacktopping kan ti hi kan ronda a chumi nuwa widening le PCC flooring te kan da sang le a amaro chu kahun ke en khan ka soi zo man vek don lovin ka sia zwal pui chau kan soi lang mai nge lungtian tlang aibok approach road te po so apoi mo ema tin phul pui hi internal road hi SMBT mamo ber khwa ani in ka sia a hei te po hi khongai takin department le minister ten min lo riat saksela ranglamin tun sarkar chung mai po ni lo akum malama hian kum ni khata hian ti hlo tlin thei ni nge se kan du tak zet ani tin stall venga tanga leire kon road sate ek bo hi widening ti a lai zawa
tin SMBT hanti a chorna tak tur ani a solai te sokong poimo tak lutuk anni awangin khongai takin heipo hi arang lama malak the ni se adu hle a tin mualung to playground approach road from ATL road ti te po hi ani a hi ka soifia to lo mai anga tikhan milo chinchia sak mai sela tin widening and PCC flooring a hianin approach road to Hualngong hun thlan mual hi samtlang main road atangin ani ve thunga engte po hi ka shiat swalo chuan concept paper to mai theya alo minister ne na thleng ani chuan khongai takin angai poimo zinga lo tel se adu hle ani tin chu tiang bokin Falcon Community Hall to ATL Road hi via primary school ani a tin chungbaga chuan choilung to Bagtong hi apoimo khumaya hi kilometer som paruk vel hi nabar suma lai to ani a maro chu ataka chora mangtrang kai tur chuan alati fe la metaling telati a khatia ngala boy pui fe kha angai maya minister ne na po hianin kan thlen to nge in ka ria khongai takin hi voina hian kan demand non le anga apoi mo box si a bak tom te chu kan ria a mizo kut them thiam tak te na an siam chwa te khom sanga an ron deliver thina chung konga ta na poi mo chu a fura phei chuan a zo hlei thei thin lovani chuwang chuan he kong hi ngai poimo zinga tel se kan du hle ani tin kan bial chunga lungsei hi member exactly nge thleng to ka hretsi alova kal har a fura phei chuan kal hlei thei ani lova 4x4 lo chuan lu thei lo tepo ani a chu tiang chu kan din munala nia hi tuna hian meter sombruk vel hi chu kuthak tura ruang mana ni in ka ria abak zongero hi chu ruang mana lem lova hei po hi minister nen kan thlenanga khongai takin min bo zui puin min en zui sakse kan du tak zet ani the chuan wholesale do zongin kan soi to mayanga demand number som thum le pakwana hian power and electricity kan hua hei sai khama konte abik takin kan soi du a veng lian tak mayan nia amaro chu engti jange ka hret si alo an transformer hian a zo lo viange ni an thim zing maya thei top chuan ma kan han la thina ana chok nang te hi chu rei lo te kan hua ma se a solution tak kan hungai lo tin chungba ka chuan zau sang son eng hi lut se kan du tak zeta ran vul tu tena an lo chhor thei tur ani a an ei zonna ma an son pui thei tur te po ani ti kan ria a chuwang chuan khongai takin PNE changtu minister in min lo ngai pui mo saksela red ram chunga po 132 kV line te po substation ang bunani a so te po so akho bulami te tan son man ve thei ni se chuan atangkai dona mual koi zau te po han soi zawa han soi chen chak khop mai amaro chu an mamo khain an veka wangin tikhan ka soi zinga tel mai ta sela a thome le engpo ni se voina hian kan soi seng lova amaro chu ataka thotur atamani ti kha alangin ka ria a kan demand te kan han soi clear achang tu minister te phur te po arit viawina langa nima sela bial mi puite ayo tura kan ni angin minister te tha ti chak turin kan bial tan kan ti hi min riat saksela min kan mai lovin adulang anga min ron pottelin min ron shiat tir thin sela tiang chuan kan trang rualanga mi pakhata na phur rin ni lovin kan zawai thora hi kan hunge yang ti ka ringa te chuan tom na tak atan pu speaker ngen ngol takin kan soidu chu hei aizola le mizorama tlangwal angin nge an that lo po bel chiang ve man lovin luipam lam kan boy pui ni a kan thil dang zong ain kan thang ve to si a chuwa chon ko pui tur robok bial chung robok ni kha chu azia lo lam deu donin ka sia a khong ai takin kan minister te point thalai chunti in min han duat deu ta sela ti kha ngen ngol takin member dang te ngen ve theilovin kan ngen ni te se le hun thamin te ka wangin kalome